Kani gadega Pati CTV. Hakar pasau terek unopra la play perdaya ke Jacob lekai basketball hapadang kikin hon beper jong athan maulai. Ya ke belatep kum ke first Inter Maulai Open to All Basketball Tournament 2016. Ya ke belat pelong dekat seng final 5 play ball. Ya ke ni ke Jacob ke balawan simenta dekat sepotuli kikin hon na keleng kathan maulai. La play pajba da way ni kiri pokman kani kathan uba banling do nong bri. Beralong kongsan ke jelang ringkat ke jiran lang Reverend Father Sebastian. Beralong sembut kongsan nang tahu orang basnong kusnong maulai put muri uba Sylvester kurba bat kiwe kaji khon ke baning kong kani ke simple kani ke Jacob kralong hapadang ke kanhon ke maulai put muri ke bala pelem no ke maulai nong pedang da san pusau la ar pusau basket Know when the whistle goes.